Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba persiapan NCM ula penpau ba jingjah ke Jela Manipur ka penpau ba sarkar ke Jela Manipur balayalam da Bharatiya Janata Party kam shimlala satya ban tela kam ke sungsuk sungsain hanadu balak hiye ke cingi kanat ba cingi snam ke bashirkai hapo kane ke challa hapdeng ki kuki bat ki mitai halo ke cingsha penyai lengkhoj bat sha thombor arngut ki genthai kuki da ki pajbor uba pensiapan ula dawa ba sarkar pedeng kam dai shu ban nang abe kaipot na sarkar Manipur Henry Gladei ban pencari bej marmar da kejing sejar presiden da ka pensiong nong rem hak jingcha ki belapau perthai. Kami sekalian donga kumu working president jumpa MPCC ngasto bahan pendem jur ya kanika jingjia ka bajiah Manipur kaba kiba pri ki haplong langkanya ki innocent people unnecessarily ya kajinya di begini kapau syah dah baga state government kala feel ya law and order has jalan. Ndai tangga state government, what ka central government NDA kala feel ya law and order. But kani na kalyang ka NDA government kan ban sintia. Nama kan reflect ya ka weakness jungkar India bro. Kibriu jongi kimlong secure. Mensi ha ki jaka pa. Dengan juga nggak pendem ikan gigitnya, berkat responsibility kada jongka government Manipur patu ke sentral. La kata sengi dan kem hadin nyopus ni tam, ye ki corporate dengan snow kalau ada ke bala. Hisenong sikentin ada ban hakajing sisa. Nakaliang ke home ministry, kampe isu banang up ika report ban declare president. Namar naturally kai ke bayu i kata kalau ada strong report banong bagadiga laden kampan kesini but hakan juga por kibagum kini ki communal clash kalau ngibangnya hapan husiar bah la kalau hakan unu ka cekang namar only small thing ka create pun kini ki issue tina kalian jungi ngaso ba kini ki akan longru ka jing hikai yang ni hangni bangin hapan pek bunia bahar jadi berarti minor issue gitu ni kenang bangin la ban solve in a right time kenang bagi nomi kan pas ni